Kulingana na maelekezo ya Yesu, tunaweza tukathibitisha kwamba haitoshi kuongozwa na mchungaji au mwalimu ambaye anaelewa tu mafundisho pamoja na historia pasipo kutambua unabii na utimilifu. Haitoshi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata Mafarisayo na Masadukayo, waandishi, walimu wa sheria, walikuwa wanafahamu mafundisho na historia, walikuwa wana uwezo kuelezea vizuri sana, lakini walikuwa wamepungukiwa kutoelewa unabii na utimilifu. Hapo ndipo ambapo walikuwa wanafeli. Kwa hiyo kumbe, kiongozi ambaye hatambui unabii na utimilifu bado ni kipofu. Na kama ni kipofu anakuongoza, manake wewe pamoja na wewe kipofu anayekuongoza lazima mtatumbukia shimoni. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kutambua kiongozi anayekuongoza ni kipofu au anaona. Unaona, wewe una macho ya kuona, unaweza ukatambua je, kiongozi wangu anayeniongoza anafahamu unabii na utimilifu? Anaweza kunisaidia kuelewa kitabu cha Ufunuo, vitabu vya Ufunuo na unabii? Anaweza kunisaidia kuelewa anaposema kwamba farasi mwenye kinywa kama cha simba, mdomo wake unatoa moshi na kiberiti, mkia wake kama vichwa vya nyoka, mara sijui ana mfano wa chui mnyama, miguu ya dubu, kichwa kama cha simba. Maana yake nini? Uhalisia wake ni nini? Na inanisaidia nini? Imenipasa nifanye nini? Kama hawezi kukusaidia, maana yake bado ni kipofu. Ni kama Mafarisayo ambao walikuwa hawaelewi unabii na utimilifu, walikuwa hawaelewi mafumbo, walikuwa hawaelewi mithali, walikuwa hawaelewi siri za ufalme wa Mungu. Walikuwa wanaona kama kila kitu ni historia tu na mafundisho, kila kitu ni historia tu na mafundisho, pasipo kujua kwamba kumbe hata vitabu vya Zaburi, vitabu sijui vya maombolezo, wimbo ulio bora, ndani yake kumbe kumejaa mafumbo na siri nyingi sana ambazo mara nyingi kwa tunazichukulia kama kawaida. Tunaona labda vitabu tu vya kina Isaya, Yeremia, Ezekiel hivyo ndio vya unabii, labda Zaburi hivyo sio unabii. Kumbe ndani yake pia kuna unabii. Sasa kama anayekuongoza hawezi kutambua unabii, hawezi kutambua mafumbo, hawezi kuzitambua siri ambazo zimo katika hivyo vitabu, maana yake ni kwamba atakachokufundisha wewe kitakuwa ni tofauti na mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu. Na utakapobeba kitu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu, maana yake nini? Utafanyia kazi tofauti na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kama hujaelewa mfano na ukasema umeelewa, ukapewa swali ulifanye, lazima utakosa, kwa sababu si ukuelewa mfano, lazima utakosa. Na hivyo ndivyo inavyokuja katika Mathayo 7:21 ambapo Yesu anasema wazi kwamba si kila niambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yule atendaye mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni. Sasa utatambuaje mapenzi ya Baba yako wa mbinguni ikiwa kama huelewi maana ya huo unabii na utimilifu, maana ya mafumbo ambayo yamo kwenye hizo siri za ufalme wa mbinguni? Kama hauwezi kuyaelewa hayo mambo, utakalolifanya sasa utakuwa na uhakika gani kwamba ni sahihi au sio sahihi? Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba umetumia nguvu nyingi sana, muda mrefu sana kufanya kitu ambacho si mapenzi ya Mungu, si mapenzi ya Mungu. Umepoteza tu nguvu zako na muda wako bure na bado hujapata wokovu. Kwa mtu wa Mungu ambao unatamani kujifunza siri za ufalme wa Mungu na kukaribisha mtu wa Mungu, tujifunze pamoja.